Tolong geser rendu darat hati sebelah do. Bagai PBK 1174 SU Kijang Kapsul. Tolong geser rendu darat hati si sebelah do. Bayang kelaku menande biring sang anak kita gawa-gawa kuda nangkoba si boncengan keldube kita dua nagingku ngalur tekongan dalam simbelan terpaksa kita erbengi keruk cemara berbahan mogok kereta telah terpekena kita tak berkelube kita dua lagi bayangkan merawat pagi mama resmami takkan dubiku sangka pinter kena lupa terjamu kamras pilihan orang tua dengan tali warina kita mulik kita nonagi terjamu kamras pilihan orang tua tidak tading me aku termampa-mampa karung angin urung pulang di tengah balbal dari Makarowe laut serladang ku tatap tarik kurang lawit simbelan mulik-mulik kelkuingan kenangan masa teman ada bernyi kita dua di Danau Toba. Kampuhurudang rudang si majile melala bapa-bapa si derika melala bapa-bapa si ngayakikan rumah rumah barang
sidik pilalin pandangan. Jujur saja ku katakan nate ku kan. Jujur saja ku katakan nate ku kan. Tulah bawa ku ngenca sirate ke langdenangi antara anak peranasi neherika nina pusuku aku menjadi pematang adina banci kekelangan kue olah melasang surang-surangku melina nenangi kam kelateku jadi sirukan metami rasa lalapku tak mitami kam pagi asa matua ku kelangi kam pagi lakal ku suruh kam pagi kuju mananginku dah hindui rumah goyang kaki masuk kantor lakal ku suruh kam pagi kuju sayangku dah hindui rumah goyang kaki kantor saja bosur. Terbayang telah kurusut mana deti Sangana kita gawah-gawah Udanau Toba Si boncengan keldube Kita dua lagingku ngalur tekonge pasar Singgera paksa kita pergi ke Semarang berbahan mogok kereta lah terpekena tatapan keldube kita dua lagi si bayangkan merawat pagi mama ras mami tak keldube ku sangka
Iya, siap-siap kami rombongan Kolonel Yunus Giting, ras rombongan Koncota, Gudang Kuartel Simpang Guru Singa. Siap-siapkan panitia. Panitia siap-siap. Berikan proposal.